Asha mufatie mwicirie muno inywe ni murona Sudi kiria atwara kwao Ngai nduthi matangi macini cia gutuma nguo kila kindu kiria moyuthi kana kiria mwanake arabatara gukorwo nakio niguo akorwo agikura na agithie na mbere na ithuĩ turareherwo mboco my friend. Ai Sudi riu no riu Sudi ugikorwo ugithio guo rokinya na ithuĩ tukikiuga kirugame president my friend ukorwo ugigitutura thi ngima kana Kenya ngima ukuitu turareherwo mboco na mucere turie tukue mucere wa plastiki mboco itarahia ni cia guthondekwo we kuru guku Andå a Murang'a Kiambu na Nyeri nä ndona umuthi munene wa bururi atinda akiurura agitwarira aria angi maendeleo. Inyuĩ muturaga murehagirwo micere Rose Coco na Noe na mwero mukauga mbu mwero mukauga ni mweru uru. Andå aria angi maritwaragirwo maendeleo inyuĩ mukareherwo mboco itarahia na mwero mukauga ni mweru uru. Twacaguranire tureherwo mboco ke migunda ino twinayo ni ya wira uriku ke atongoria aria twacagurire tiga mboco na Noe na Broadry ri niki kingi mungiturehera guku gwitu tondu ithuĩ turona kungi magitia maendeleo ma bata mama bilioni ma mbeca na ithuĩ no mboco na Rose Coco itahiaga no cio turaihuririo guku gwitu na micere miatukangu micere manuthu hau hangi ndenda kumenya na ndenda kuga umuthi ni ndona mutumia uria wa Murang'a akiaria wa maboco ngwenda gukwira Mount Kenya yacagurire muru wa Gachagua yacagurire Rigathi Gachagua ndiacagurire mundu ucio ungi uratwira ucio turaga Mount Kenya akendagirio mithi muru wa Gachagua ndangithiururuka akenderio mithi muru wa Gachagua aragiriria andu aitu aragiriria iria ritu aragiriria kahua gaitu aragiririo mabonathi aragiriria uhoro wa makandamia na maria mangi tutionaga agithiururuka akiheo mithi koguo we are very clear in our mind na nĩngwenda kwĩra atumia itu kwanza atumia Mount Kenya tondu ni munjiguaga na ndaria na ruthiomi ruru niguo muigwe rita riri tire igutuguithia ndire ndona ma woman empowerment magitwarirwo kuria kungi kwa Jaruo sijaona hizo women empowerment zikipelekwa Turkana tuticionete igitwarwo Kilifi na moigatire muru wa Gachagua na mabunge ya Mount Kenya ni kuga ati aturaga Mount Kenya aragesha Mount Kenya uyu murarehire onake aturaga Mount Kenya endagirio mithi aturehagira micere mboco Noe Rose Coco igiona itihiaga na mwero mutirenda kuigwa na mwero mugatica andu ngwenda kuga atiriri this time round otoria muru wa Gachagua araugire Mount Kenya muthurime atongoria anyu nigetha mutigokage wira wanyu ni kuina na kuhurithia atumia ituri waku makiroko na kuhurira andu ruhi na no wira wa tuhu wira wa nothing na atumia ya makoragwo na ikundi cio cianyu ni mo ikundi cia 16 no ikorwo na better empowerment programs other than kupatiwa matangi na kunengerwo hurbaru na kunengerwo ma Broadry atongoria itu ni mutuguithitie na thaa ici mwacoka gutuguithio ringi no hatiri thina ni ngwenda kwariria raia murore mwinyite ruru mwinyite wega tutikana coke haria twanakorwo. Thank you very much. Andå a Murang'a Kiambu na Nyeri ni ndona umuthi munene wa bururi atinda akiurura agitwarira aria angi maendeleo. Inyuĩ muturaga murehagirwo micere Rose Coco na Noe na mwero mukauga mbu mwero mukauga ni mweru uru. Andå aria angi maritwaragirwo maendeleo inyuĩ mukareherwo mboco itarahia na mwero mukauga ni mweru uru. Twacaguranire tureherwo mboco ke migunda ino twinayo ni ya wira uriku ke atongoria aria twacagurire tiga mboco na Noe na Broadry ri niki kingi mungiturehera guku gwitu tondu ithuĩ turona kungi magitia maendeleo ma bata mama bilioni ma mbeca na ithuĩ no mboco na Rose Coco itahiaga no cio turaihuririo guku gwitu na micere miatukangu micere manuthu hau hangi ndenda kumenya na ndenda kuga umuthi
ni ndona mutumia uria wa Murang'a akiaria wa maboco ngwenda gukwira Mount Kenya yacagurire muru wa Gachagua yacagurire Rigathi Gachagua ndiacagurire mundu ucio ungi uratwira ucio turaga Mount Kenya akendagirio mithi muru wa Gachagua ndangithiururuka akenderio mithi muru wa Gachagua aragiriria andu aitu aragiriria iria ritu aragiriria kahua gaitu aragiririo mabonathi aragiriria uhoro wa makandamia na maria mangi tutionaga agithiururuka akiheo mithi koguo we are very clear in our mind na nĩngwenda kwĩra atumia itu kwanza atumia Mount Kenya tondu ni munjiguaga na ndaria na ruthiomi ruru niguo muigwe rita rĩrĩ tiga igutugũithia ndire ndona ma woman empowerment magitwarirwo kuria kungi kwa Jaruo sijaona hizo women empowerment zikipelekwa Turkana tuticionete igitwarwo Kilifi na moikatire muru wa Gachagua na mabunge ya Mount Kenya ni kuga ati aturaga Mount Kenya aragesha Mount Kenya uyu murarehire onake aturaga Mount Kenya endagirio mithi aturehagira micere boso noero skoko igiona itihiaga na mwero mutirenda kuigwa na mwero mugatisa andu gwenda kuga atiriri this time round otoria muru wa Gachagua araugire Mount Kenya muthurime atongoria anyu nigetha mutigokage wira wanyu ni kuina na kuhurithia atumia ituri waku makiroko na kuhurira andu ruhi na no wira wa tuhu wira wa nothing na atumia ya makoragwo na ikundi cio cianyu ni mo ikundi cia 16 no ikorwo na better empowerment programs other than kupatiwa matagi na kunengerwo hurbaru na kunengerwo ma broad dry atongoria tu ni mutuguithitie na thaici mwacoka gutuguithio ringi no hatiri thina ni ngwenda kwariria raia murore mwenyite ruru mwenyite wega tutikana coke haria twanakorwo thank you very much andu a Murang'a Kiambu na Nyeri ni ndona umuthi munene wa bururi atinda akiurura agitwarira ari angi maendeleo inyui mutulaga murehagirwo micere ruskoko na noe na mwero mukauga mbu mwero mukauga ni mweru ouru andu aria angi maritwaragirwo maendeleo inyui mukareherwo boso itarahia na mwero mukauga ni mweru ouru twacaguranire tureherwo boso ke migunda ino twinayo ni ya wira uriku ke atongoria aria twacagurire tiga boso na noe na broad dry niki kingi mungiturehera guku gwitu tondu ithui turona kungi magitia maendeleo ma bata mama bilioni ma mbeca na ithui no boso na ruskoko itahiaga no cio turaihuririo guku gwitu na micere miatukangu micere manuthu hau hangi ndenda kumenya na ndenda kuga umuthi ni ndona mutumia uria wa Murang'a akiaria wa maboco ngwenda gukwira Mount Kenya yacagurire muru wa Gachagua yacagurire Rigathi Gachagua ndiacagurire mundu ucio ungi uratwira ucio turaga Mount Kenya akendagirio mithi muru wa Gachagua ndangithiururuka akenderio mithi muru wa Gachagua aragiriria andu aitu aragiriria iria ritu aragiriria kahua gaitu aragiririo mabonathi aragiriria uhoro wa makandamia na maria mangi tutionaga agithiururuka akiheo mithi koguo we are very clear in our mind na nĩngwenda kwĩra atumia itu kwanza atumia Mount Kenya tondu ni munjiguaga na ndaria na ruthiomi ruru niguo muigwe rita rĩrĩ tiga igutugũithia ndire ndona ma woman empowerment magitwarirwo kuria kungi kwa Jaruo sijaona hizo women empowerment zikipelekwa Turkana tuticionete igitwarwo Kilifi na moikatire muru wa Gachagua na mabunge ya Mount Kenya ni kuga ati aturaga Mount Kenya aragesha Mount Kenya uyu murarehire onake aturaga Mount Kenya endagirio mithi aturehagira micere boso noero skoko igiona itihiaga na mwero mutirenda kuigwa na mwero mugatisa andu gwenda kuga atiriri this time round otoria muru wa Gachagua araugire Mount Kenya muthurime atongoria anyu nigetha mutigokage wira wanyu ni kuina na kuhurithia atumia ituri waku makiroko na kuhurira andu ruhi na no wira wa tuhu wira wa nothing na atumia ya makoragwo na ikundi cio cianyu ni mo ikundi cia 16 no ikorwo na better empowerment programs other than kupatiwa matagi na kunengerwo hurbaru na kunengerwo ma broad dry atongoria tu ni mutuguithitie na thaici mwacoka gutuguithio ringi no hatiri thina ni ngwenda kwariria raia murore mwenyite ruru mwenyite wega tutikana coke haria twanakorwo thank you very much hapa Ukambani na pale kwetu kwa mlima anatuma mtu ya soprano si ndio pelekea watu 500 wakunywa pombe na maharagwe
si ndio? Pale kwake tumeona leo ametuma mtu ya Soprano, pelekea vijana bodaboda, pelekea posho mill, pelekea mitungi ya maziwa, pelekea sharahani, vitu ya maana. Lakini Wakenya wengine anawabeba ufa. Na mimi ndio niambia wabuge juzi, nyinyi mbebeba ufala na huyu Kasongo. Sasa ona leo, jana mmekuwa hapa Kitui, munaleta 500 na maharagwe. Leo ametumana kwake bodaboda, posho mill, vitu ambaye naweza saidia watu. Ni mkabila si mkabila? Ako na madharau hana madharau? Huyu William Ruto vijana ya kwao ya jamii yake anapeleka jeshi, anapeleka polisi, wengine anapeleka Australia kufanya kazi. Vijana yetu anampatia pesa, muwapatie watume mawe. Nyinyi ni wajinga kiasi gani? How foolish are you, members of parliament from this region? William Ruto is laughing at you. The people from his community, he takes them to the military, to the police, to NYS, to KRA. Lakini watoto wa mlima, chukueni wapatie pesa watume mawe, wapige viongozi yao. Wakimaliza na hiyo kupigana, wachukue hiyo pesa wakakunywa nini? When the history of this community is written, the members of parliament from this community will have a whole chapter of the most foolish leaders ever elected in the Mount Kenya region. William Ruto akimwambia kwenda kupitisha finance bill, mnaenda mnapitisha. Akimwambia ni mbaya, mnasema yesa. Akimwambia kwenda fukuza deputy president, mnaenda mnafukuza. Akimwambia nendeni mpige kanisa mawe, mnaenda mnapiga. You are an embarrassment to the people of this region. And I cannot fathom just how stupid a leader can be. That tunaweza pewa pesa na Ruto kwenda kutuma vijana ndani ya kanisa. It is very embarrassing to us as a people, as a community. Na nyinyi muendelee tu, mtakutana na hawa wananchi. You know, the reason we have such a bad country, it's because you have a president who is the biggest hypocrite. Kama ni kuajiri, huwa anaajiri watu na pure tribalism. Pure, I'm telling you, he is the biggest tribalist. Not by words, by action. And I told you people like that. Alikuja na empowerment plan. But hiyo empowerment plan yote alikuwa kwa mind ameplan kwenye anataka kuinua watu peke yake. Hizi zingine ilikuwa side shows. Watu wa Homa Bay mulala kwa kiwanja usiku mzima mkikuliwa na mosquito Homa Bay. The next day mulipo maybe 1500 muimbe Ruto 10 bila break. Watu wa Mount Kenya, hasa nyinyi ndio mmekosa adabu kabisa wa MPs. Munapanga line the whole day, munapangisha watu wanyu line the whole day kuwape maharagwe gorogoro moja yenye haivi. Wengine niliona huko Kangema, sijui ni Kangema Moranga wapi, wanapoa viberiti vijana. Sijui wanataka wavute bangi wakufe. And hapa tuko na Ruto anapeleka real empowerment kwa nyumbani Eldoret. Wacha hata sijui South Rift, kwao North Rift anapeleka real empowerment. Nimeangalia video, hizo vitu zimepelekwa North Rift. Hata United Nation ndio iko na pesa cannot do such kind of empowerment. Kwa sababu si milioni 100 hiyo, si milioni 200, we are talking about billions. Uangalia hizo motorbike zote, hizo visiagi zote, hizo machine zote, kila kitu angalia hapo. We are talking about billions and billions of money. That is Ruto for you. Ndawekea hii video hapa. Now I'm telling you, the guy will be shameless kupanda juu ya gari next week kusema ana make sure hii Kenya yote imekuwa same. Wengine walale kwa stadium wakuliwe na umbu wapewe 1000. Wengine wapangishwe laini wapewe maragwe. Utamuona tu, the guy is so shameless. Lazima aseme hii Kenya yote tunataka kila mtu atoshane. Everything he does, he has an evil mind. He do it with malice. He has never done it for Kenyans. Anafanyaga mambo zake akiwa na malice. That's why mimi naambia wa Kenya mfungue macho. Na nyinyi MPs from Mount Kenya, hiyo ushenzi ya empowerment kutoka leo. Kama hamtaletea watu hizo machines yenye mmepeleka leo Eldoret,
Musikai kanyanga Mount Kenya na hizo maragwe zenyu, na hizo viberiti, na hizo mchele zenyu. The least, the minimum Mount Kenya people also want ni muwalete visiagi na hizo machines na motorbikes.